I pozdrav youtuberi, sa vama je Fantastikov Gaming Branko u još jednoj novoj epizodi, a danas radimo jednu emisiju koju sam ja osmislio, zvat se Gaming Portal, u kome ću vam ja izabrati po 3 igrice i pričati vam njihove specifikacije i kakve su igrice. Pa, prve dve sam sigurno odabrao, to će biti GTA 5 koji treba da izađe, nije još izašao. Trebalo bi za mjesec dana, ako ne i manje, možda i više. I Far Cry 4, koji je već izašao, ali je veoma, igrica je veoma kida znači. Pa ajmo da pređemo odmah na specifikacije. Ne znam treću igricu samo koju da izaberem, a isto neku dobru, pa ne znam, neka bude neka bude Battlefield 4 ili ti Battlefield 4, ali nema ni veze, ja ga zovem zovite ga kako hoćete. Pa ajmo odmah krenemo. Prvu igricu koju ćemo vidjeti je GTA 5 System Recommends. Ajmo uđi, što mi zadržavate, uđi lepo. Znači pogledat ćemo ga prvo ovdje. Evo ovako. Znači ovdje je maksimum recommends. Ako želite igricu da igrate na maksimum, šta vam treba? Znači Core 2 Quad Core, znači mora bude 2.4 GHz. To je za Intelov procesor. Spusti se, molim te. A za AMD-ov je Phenom 9850 Quad Core Black Edition. Znači dobro. Idemo na grafičku, maksimalno da. GeForce 9800 GT. Ali to je mnogo. Ili ajmo sad na AMD-ovu grafičku, Radeon HD 4870. Veoma dobra grafička, ali za nju imate mali problem, to jest još nije sigurno da li će ona moći da podrži GTA 5. GTA 5 možda je izašla, to jest nije izašla cijela igrica. Izašao je demo koji je isto jako bolje urađen od GTA 4. Znači mnogo bolje. I ne znam stvarno. Mnogo. Svi smo mislili da će to biti malo bolje od GTA 4, znači malo, ali kada je izašla, kad smo vidjeli kada je izašla za PC, konzole i te stvari, znači Xbox i to, znači onda kad smo vidjeli tu igricu, svašta je bilo. Znači evo, možemo da vidimo i mali gameplay. Hey, Slick, it's me! I'm a Darwinist, brother, alright? Some cross... Da, evo vidite kakva je igra. Pogledajte sve šta možete da radite. Picture, everyone! And some struggle. Da, a najbolja stvar je što, znači, imate životinja u GTA 5. Znači, naprimjer, kučica i te stvari. Znači, svašta imate, kola su mnogo bolje urađena. Ali, ajmo mi da se vratimo na specifikacije. Znači, dobro, to smo rekli za to. RAM, znači 4 minimum. Znači 4 minimum. To jest, ovo ja gledam na, pa da, dobro, 4 minimum. Windows 7, znači ono, procesor da bude minimalno 64 bita. I DirectX, tu trebate da imate 10. Znači, ali dobro, tu većina vas ima. Znači, meni je, mislim, 11 ili 12, nisam siguran. Ali što je dobro, znači, ali što je najgore za sve, jeste u hard disk space. Znači, to je kida igrica, znači 65 GB.
kao što znate, znači GTA 4 je bio, pa ne znam, oko 19 gigabajta, ja mislim da je bio. Nisam siguran, možda i više, jer sam ga ja imao. A sad, dobro, ovo je srednje, znači core, dobro, ali mi gledamo na minimum. Nas minimum zanima. Znači, šta možemo zaključiti u ovoj igrici? Da je igrica kida. Da, to je dobro. Znači, završili smo, znači ocena je, evo, za PC 300, ajmo za PC. Znači, za PC ocena je 9, za Xbox 360, tu je također, znači, za PlayStation 3, samo da vidim, nisam znao da može na PlayStation 3 da radi. Znači, svuda je ocena 9, ne znam zašto je nisu dali 10 uopšte. Mada opet 10 zaslužuje i... A, da, kao što vidite, koliko je za Xbox 360, znači 15.000 dinara. Da li se vama to isplati da kupujete ili da lepo čekate da izađe za PC pa da je skinete? Znači, u tome stvar. Ajmo mi sad na drugu igricu, a druga igrica je... samo druga igrica, ajde nek bude samo čas. Far CR 4, to mi dajte. Ta igrica je mnogo, to jest pravo da vam kažem, i nije mnogo napredovala od Far Cry 3, imate više životinja i te stvari i malo više nekih misija, ali u suštini ona ništa nije bolja od Far Cry 3, ali je mnogo zahtevnija od Far Cry 3. Znači, Far Cry 3, na primjer, ja bi mogao da igram, ali to kad bi snimao, to bi bilo FPS dropova, znači 1000, ko znam koliko bi bilo. Pa ajmo tu na minimalne recommendes. Intel, znači Intelov procesor, Core i5 750 2.66 GHz. A za AMD-ov procesor je Henom 2 verovatno 2 serija X4 955. On još se utvrđuje da li može na njega se podrži nešto. Da, znači za Nvidia grafičku minimalno treba vam GeForce GTX, ne kako već zovete, nema ni veze, 460. A za AMD-ovu Radeon HD 5850 1 GB, znači ili 1024 MB. RAM memorija, znači minimalno 4 GB. Windows 7 64-bitni i da, DirectX je 11-ica. Ali, zato što ne znam da li je bolje urađeno od GTA 5, to ne mogu da poredim zato što ne znam, igrice su oba dve ekstra. Peggy 18. Znači, samo vidimo gameplay. Znači, pogledajte, početak je ekstra. Again, terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. Now, to whom am I speaking? The son who... Grafika perfektna. A da vidimo kad vi igrate malo. Top of my mountain. Kirat. This is about lives. We don't act, people will die. The right choice was obvious! I'm trying to take us out of... Veoma dobra igrica, znači veoma dobra igrica. Ali opet Far Cry 3 se više isplati da skinete nego ovo. Naravno vi možete skinuti Far Cry 4, to jest ne znam sad tačno gde, ali vidite ocena je 8.9, znači dobro, ali ne baš. I da što je bolje od GTA 5, znači 30 GB na hard disku. To nije mnogo. Mislim, zavisi koliko je vama hard disk, moj je 500 GB. A
Pa i to bi, da vidim šta još imamo. Pa dobro, znači, to je bilo to i za Far Cry 4, jako dobra igrica, znači, ko ima dobar kompjuter, neke skine ili neki kupi, ali ne isplati se baš da kupite igricu zato što košta, ne znam koliko tačno košta, nisam vidio tačno, 51, samo ne znam koja je ovo valuta, nema ni veze, pa to je vam koštalo, pa ne znam, pa bez 5000, pa nije ni toliko više, kakvi 5000. Skupa je mnogo igrica, znači. Ali nađite pa je skinite negdje. Znači imate na YouTube, gledajte. I zadnja igrica za danas je Battlefield ili File, nema ni veze, 4. Samo da ga napišem. Čekaj. Samo se setim kako se piše igrica. Evo ga. Znači ja sam, vidi, pa da li sam toliko glup. 4, idemo sa System Recommends. I, samo da nađem ja tu, da li ima ovdje. Pa ne moramo na System Recommends, nego na ovaj. Nije ova igrica, baš nije nešto posebna, mada sam ja stavio neka bude. Evo ovdje ćemo, evo. Ovdje ćemo gledati, znači minimum System Recommends, evo sad ću vam reći. AMD at home 2x2 2.8 GHz. Znači ovu igricu bi ja mogao da igram, ali neću, zašto? Core, dual core, znači 2.4 GHz, pa dobro. Znači to vam je za Intel. RAM trebate da imate 4, znači opet jača igrica. Dobro, znači imamo grafičku AMD Radeon HD 3870, a za Nvidia GeForce 8800 GT ili GT, nema ni veze. I graphic memory da vam bude 512 MB, znači pola gigabajta. DirectX je 10, opet to je neki stari DirectX i Windows Vista, znači minimalno. A možete naravno i na sedmici da igrate, nije to samo za Vista, znači 32 bita. I na hard disku 30 GB, što je mnogo. Igrica po meni ništa bolje nije urađeno od Battlefield 3. Po meni, po vama možete, evo sad ćemo vidjeti neki video. Ne znam šta pustim. Imamo ovo da vidimo, ne znam, bilo šta samo da vidimo. Kako izgleda igrica. Battlefield 4 is pleased to present a side-by-side comparison featuring the improvements of the netcode patch for all platforms. The tests will be performed on an empty Znači tako počinje, malo glup početak. indicating a jump. On average, a 14 frame delay was measured, about 227 millisecond delay between Ništa ovaj nije pokazao čovjek. Ajmo ovo. Znači evo, gameplay isti ko Battlefield. Ista radnja, isto sve dešavanje, znači, ali opet je pomalo bolja od Battlefield 3. Skloni se ti više. Ko je ovo izbacio? Cinema video recording. Ma nećete prijaviti sad. Poslije ćete. I opet, to je bilo to za Battlefield 4. Znači ovo je bio moj gaming portal. Ako vam se svidalo, znači bit će dosta epizoda gaming portala, da ću ja pričati o novijim igricama, a može i o starijim, koje su dobre.
Pa, ako vam se svidjelo, ostavite like, subscribe, share. I ništa, do sljedeće epizode. Vidimo se.